Yazi bantu be-South Africa, the rest of liyathanda ukuzenza ngcono, engathi naphila ngcono, siyafana. Ukuthi sibuya ngaphandle or sibuya ngaphandle one, lokho linehlezi lisho ukuthi thina singama-foreigner for ini. Osisi benu bayendele kithi eZimbabwe but siba-treat-a njengabantu, as a human being. Asiba-treat njengezinja lezi elisibiza ngazo. Asisona izinja thina, sikhonkothi. Kwelinye ilanga ngizokudobha esitaradeni wena Makhaya, wena Makhanya wakhona lowo. Ungazosilinga usibize ngezinja, kusizona izinja. Lathi singabantu, siyaphila sisemhlabeni lapha. Ukuthi thina eZimbabwe ilizwe lethu lakithi linjani, siza lapha eGoli, siyazizamela nathi impilo. And I think sizama ngcono than lina. Lina liyahluleka, umuntu engaya emsebenzini lamhla kusasa aholi, but libhizi liyalwa lithi imisebenzi yethu, imisebenzi yethu. Imisebenzi yenu yiphi? Lilayiphi imisebenzi lina? Thina singcono sahambe esikolweni safunda, sabakwazi ukusenzela izinto noma singakorobha emakhitshini, but okusala imali zethu. Lina futhi kusasa yini elibuya lifuna silitshonisele izimali. Lifuna silitshonisele izimali lina. Ezinjeni lifuna imali ezinjeni lina. Omunye ukhona lapha ade ngimgcinile kwami khona lapha egcinwe li-foreign engiwakhona lapha eSouth Africa, but anyeke unyuzwe ngidada ngakho lokho ngithi hey ngoba wena njani njani. Lisihloniphe lathi singabantu, cela lisihloniphe. Niyazosinyela la fakho. Sakubona Nqobile, sakubona. Mina ngiyaphila. Ngiyabonga inhlamba yakho. Hambani nezinja. Siyayibongela leyo. Yazi sizinja ezinjani? Sizinja singayikhonkotha imoto emile. Asikhonkothi imoto emile, sikhonkotha imoto ehambayo. Thina sila eSouth Africa siyayazi into esifunayo. Ngeke sichapha amabhoda. EziMbabwe sichapha yase South Africa singayazi into esizoyilanda la. Siyazi kahle into esifuna la. Nde leyo mali elikhuluma ngayo le kuthi sikuthathele umsebenzi, ende sisazoyisebenza leyo msebenzi. Yithina esisebenzayo ke leyo msebenzini because of siyazi ukuthi thina sifunani empilweni. Siyakhile. Lina lapha lihlala khona kunoqethu kuphela kula. Aniyazi into elifuna empilweni zinja. Sakubona Emmanuel, sakubona njani? Mina ngiyaphila. Ngiyabonga ukuzwa lokho kutshoyo. Yazi sinukelani? Sinukela ingane zethu ukuthi zibe lekusasa eqhakazile. Bayazi nabo ukuthi abazali babo banukela iqiniso. Siyasebenza lapha eSouth Africa thina. Baqhasha thina bayeka lina. Because of lina niyazi thina namhla ngihambe emsebenzini. Balinikeza imali lehole. Phelile ngane lisabuyele emsebenzini. Umlungu akakuthandi lokho. Ngiyakukhuza futhi. Sinukela ingane zethu. If wakwanyezwa nginoka, inukela ingane zami. Ijulukela ingane zami dasawungezwa nginoka lokho okuzwayo wena. Ngiyakubongela lokho. Hello Mzansi, welcome to Mgosi waseMzansi. If today is your first time visiting this channel, please do the right thing and click the subscribe button. A Zimbabwean lady is sending a message to people who are always dragging her lapetengundleni toqhumana bamtshela ukuthi abahambe badinja bayanuka bahambe babuyele eveni labo. O uthi yena nina ma-South Africans niyathanda ukutenda bantu labangqono, bantu laba specially. Uthi your sisters benzele eZimbabwe but babaphatha kahle eZimbabwe, babaphathi angazi ukuthi dinja, babaphatha like bantu nje wavele babantu, but nini la South African baphatha kabi ekubeni bona batetele la South Africa betekutophanda. O uthi kahle kahle bona ngibo labangqono kunema South Africans because bona bama hard worker, bayasebenta. Nini ma South Africans ningathola umsebenzi kuhola onje nidla phansi. So uyasho nje ukuthi ayibo kahleni man kudenda labangqono ngabo. Do comment your thoughts down on the comment section. I will see you in the next one. I'm signing out. Goodbye.